crno-beli ostali bez viđenog pojačanja. Yogi Ferrell ipak ne dolazi u Partizan. Američki košarkaš Yogi Ferrell neće potpisati ugovor sa Partizanom, nezvanično je potvrđeno za Sport klub. Iskusni playmaker je pre nekoliko dana bio na korak do dolaska u klub iz Humske, na stolu je bio dvomesečni ugovor uz mogućnost da se saradnja nastavi do kraja sezone, međutim dogovor je propao u posljednjem trenutku. Partizan bi trebalo da se okrenuti drugim opcijama jer je evidentan nedostatak klasičnog organizatora igre. Ferrell je član Shanghai Sharksa i očekivalo se da vrlo brzo raskine ugovor sa kineskim klubom i potpiše za crno-bele. 30-godišnji košarkaš ima bogati iskustvo igranja u NBA ligi za Dallas, Sacramento, Cleveland i Los Angeles Clippers-e. Ovdašnjim ljubiteljima košarke najpoznatiji je u dresu Cedevita Olimpije. Ove sezone u Kini ubacuje 15 poena u proseku.